Lutua me kumalma Uganda kabero papat ma wono tiye Hon AKOL Anthony, Member of Parliament Mekilak North. Ogana tie won kom ma Acholi parliamentary. Abino potu ma chunya tika chwe tamone nyak ko lok ma pa. Peneno maromo chabira chela rio mo karangech. Dan ma pol ko perka lok ma dok ma pa chi ana leng ko. No chunya tika chwe. Acholi ka oleng miringeni no chunya tika chwe. Toka Acholi do ling ngo ma pati ga gamo lok ya winyi ti kuma dak gamo no loka dong lit amer wa ne gin mote me ya pa chake ne nda pa we dek medbe mokar ni o tin ma na ti ga lok pedu lok malet ni war wenyo dano maromo a beach bagi ne ko ya pa nek ma lan ka tayaro kitong kipanga mano kitong dano madong lit lo ene ni ene wange ke nego dako e chek man wen patel chol pe me Acholi ke ken ole mon pe ke nego dako ma nwan tikil te ario ka chel ke waru na ma nwalo da chware nego ni chel ko cher ka gam cham dan wati kam ya pa Amer wajo ni kama wa o ye lok ma pa pe mite ye lok me party pe mite ye lok me party mite ni mer wa ripe ye ka chiel machalo ka Acholi ka lok le ba chiel bien lok ma pa wa o ti wen ma mite madono ka twer ka gamente mer konyo lok ma pa chawari kono yamno kordan ata winyi malet ni ndo angwen medwe en ma dek mo wan ti ye en ni da ngwen ni ki choko dan ma pa lo tela ma pa ki tero ki karwata ki salim sale e poron me ka choke ni eno ni ki kele lo tela ma ajumani ara disi ma ajumani disu me ajumani LT5 chia passion ma ajumani LT3 chia passion ma ajumani lo tela me ajumana ye ke kwanya ki ka ko kwanyo dan ma pa ki tero ki karwata chake mi ngo ki potwa ya Acholi ki kwanyo la tela ma wang piem kere parliament diara Christopher ene o cher ka choke amero wali ka Acholi kone ni tie minister kone tie secretary general kone tie general kone tie member of parliament ka o lok ma dia Acholi pe ke lok me party kaya tia kelo MPs ma aki ya jumani ka lok ma pa iporon enyim jeno salim pingo pe wego MP ma aki amur kuma berutie kaya dagi Hon AKOL Anthony pingo pe luongo la nyagilba kaya dago la nyagilba pingo pe luongo kelo lusi piana kelo lusi ka logo doko tek ma wano doko geni en doko rosari pingo pe de luongo pingo pe luongo LT5 chairman ma amuro pingo pe luong RDC nyo deputy RDC nyo gisu nyo RPC DPC ma mor ento DPC ma jumane kerino eri wan po beye pian kan lok ma dok ko ma patie jo mage yer ki at pa gitie wana ye jo pa boli wa kui pero mo kelo jo ma jumani ni gene obin kan lok ma pa eno ni mero giri pe jomo kele jome Uganda Wildlife Authority e kele jome National Forest Authority ni ku lok kuma pa mano MP ma lawyer kama party ye kuma peke pero ate tien lok meno achala tela ma aki amor amero waja ni atia waja machunya chwe ni kamu o ye ni roma ke kare ma no o jong tika nego dano ya gago o jong tika nego dano i kitgum o waje bot gamente para lige ni kamu o yeni mite ni umier ke cho home guard local defense forces jo magiti kin ga ye mier ko cher ka gwa ko pa dano me kin gang potgi
eni bene lega wa bot gamente chawane kama lok ma pa o yene APAA lach ka mon petwero ka police petwero wa meroni ki chol wa kwa making gang gina yeo chak boka ke kendi no lok number 10 po merone no liel manyene APAA lok number yo wa bi waje bo president Yoweri Museveni daga no e chawane wa merone tela me APAA i area me chawane gunu waje ni pe ya moro ento wanu ngene APAA ti ya moro loki poti e court watiki cases ario mapotum wanu ngene parliament me Uganda gin makitimu kununi wang border donge luone speaker machon kadaka obi jogo ni eno mir gi ngol loki chakti mo boundary banyen wanu ngene APAA ti ya amoro pien wa an ma lo kwetune an ye ki yera macharo MP ma APAA makale bari ka pa wi bichel makale brio piare wa chien ki yero an macharo MP ma APAA peti ngan mo matwer lok pe jo APAA makaro an pepe ti ngan mo mano lit pato nyo ki mo matemi APAA maloy an amero ni APAA tuero me APAA ke dwa ka central government pien per mo wano ti kanone ki mako dan wa ki APAA ki teru ki ajumani ki teru court la bon ki case mo ke ken ki case me mada nyo ne ko dan ma logo ne yonge an ndangwen pa jomo aya APAA mako cherkar wata ki General Salim Saleh mako dugu ni nda bichuchut itugi mako koya Charles ki APAA ma ere tika chung ka won jomo kero neno lieli ma koya chero no gi kunu magitaro beri ka ku ker gi wiye chel dako magiton wiye chel muzee muteki magiton magne rach ma ko chel ka waino nen gin matika tima APAA o koya ye chero kunu ki mako gitero ka jumani ni o ka go chimbo General Salim Saleh ka wache ni ka do mako koya ni hotel buchi makun dano makar piera dek wano beri ka choke barracks me gulu la dir president wa emir ki gonje go dukang wa ma mu kar be mario pour ki ti buchi ana be binu chalo komanda mero maka bere no metere buchi pien ka otika kerne odo agi o koya gi ki jo ma pa ye go nego dano ni ero ni anga ma dok nego chuli ke kene ka dok binu ka mako chele ni jone ni nego amerna po neke guma behe jonge lokani ene ke gonya gi mi joma ke mako gi chalo okoya tin aloko kwetgi itie wa ento eni perango gen mo amero dan mati buch ri gonyi wengo karbo me ario dan wa mage nego gi APAA dan wa mage chwenyu origi mago wenyo jemi gi mergamente uchulgi me adek wa merne APAA mer dog district mege kene mapeti ya jumani mapeti ya mor me angwen wa mirni chawane ma logo ni ke kwanya APAA ke ka ber pa le do ka ber pa dano bien eno ni ke ker gazet e magali bario ke APAA wi ache perwate la bon penyo tam pa dano ma ke beri APAA magine wigi ngom eno ni perwate ana poema tek